Kaunta mga buddy. Manok ba fried? Yapon. Ada na ini yapon snack. Snack na. Gutom. May mukhaon magtinamot gid ba di? Masa panghugas lang. Alright mga bali. Awan na. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel, Bombits Vlog. Thank you for support and follow to Facebook. Thank you, Jesus.